hashize imyaka irenga 73 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigerageza gushyiraho ubutegetsi buzikorera muri Irani, ariko abanya-Irani bakabyanga. Niba muri uyu mwaka warumvise intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani itangira, abayobozi b'ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bavugaga ko bagiye guhindura ubutegetsi muri Irani bagakuraho Repubulika ya Kisilamu. Inkuru zivuga ko bashakaga gushyiraho uwitwa Reza Pahlavi, uwo bita igikomangoma cy'ubwami n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho muri Irani mu myaka y'1940. Ariko bikigaragara guhindura leta byarabananiye, biri no mu ntego batazapfa kugeraho muri iyi ntambara. Bishobora kuzafata indi myaka 100 cyangwa 100, cyangwa se abanyamerika bakazageraho bakiyakira. Ariko se wari ubizi ko iyi minsi intambara ya Amerika na Irani maze nuko igenda ahanini bishingiye ku nzigo. Inzigo ni kimwaro cyo kwanga gutsindwa kandi nanone udashoboye no gutsinda. Kubera ko gutsinda bidasubirwaho intambara ya Irani, byasaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereza ingabo ku butaka bwa Irani. Ariko aya ni amahitamo bagerageje rimwe mu buzima, nta wahamya nimba bazongera kuyagerageza. Reka nze dusubirane inyuma mu myaka nkubwiraho inzigo y'abanyamerika kuri Irani yavuye, cyane cyane muri ibi bya gisirikare ubona bajya kurasa bakongera bagasubira inyuma, tujye kuganira bakongera bagasubira kurasa, hanyuma tuzasoza ibice byombi by'iki kiganiro tumaze kumenya impamvu Amerika ikoresha ubushobozi bwayo ntageranwa mu bya gisirikare ikarasa Irani byo kurimbura, ariko bikaba ari nko kwasa ku rutare, ikazaba ari nayo ishaka ko basubira mu biganiro. Kandi uko itinda muri iyi ntambara, usibye no kubitakarizamo amamiliyari menshi y'amadolari, bigenda bigaragariza abanzi ba Amerika hari intege nkeya zayo, ku buryo uvuze ko iyi ntambara ari ikibuga cy'imyitozo ku Bushinwa n'Uburusiya by'umwihariko utaba ugiye kure y'ukuri. Reka tuvuge ku ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, ariko duhera imbere gato aho ibihugu byombi byatangiye gukorana mu jisho bya hato na hato. Nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 1953, Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri CIA n'Ubwongereza binyuze muri MI6 bakoze kudeta muri Irani, bahirika Minisitiri w'Intebe Mohamed Mossadegh watowe n'abaturage mu buryo bwemewe n'amategeko. Hanyuma bashyiraho ubutegetsi bwa cyami bw'abasha bakoreraga inyungu z'uburengerazuba bw'isi. Impamvu zakuyeho Minisitiri w'Intebe Mohamed Mossadegh nuko yaramaze kwambura ubugenzuzi bw'amavuta ya Irani Abongereza ayegurira abanya-Irani. Ariko se yabikoze gute? Mu myaka y'1990 Abongereza bavumbuye amavuta mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyitwaga Persia. Hanyuma bamaze kuyavumbura bahita bayafata nk'umutungo wabo bwite, ku buryo mu 1909 bashinze icyitwaga Anglo-Persia Oil Company cyangwa se APOC, Anglo-Persia Oil Company. Iyi ngiyi bayishinga n'ubundi yari irimo abashoramari b'Abongereza. Bigeze mu 1914 ubwami bw'Abongereza bwahise bugura imigabane 51% muri cya kigo cyitwaga Anglo-Persian Oil Company. 51% by'iyo migabane biba bibaye umutungo w'ubwami bw'Ubwongereza. Ariko muri uko kugura amavuta ya Irani nabyo byari nk'uburiganya, kuko umugabo wari ukuri ingoma ya cyami witwaga Muzaffar al-Din Shah Qajar, ari nawe abasha bakomokaho, yasinye ibyitwa The Darcy Concession cyangwa se amasezerano yitwa The Darcy Concession. Ni ukuvuga ngo we n'umushoramari w'Umwongereza witwaga William Knox Darcy basinye amasezerano mu gihe cy'imyaka 60. Afata amavuta y'abanya-Irani arayamwegurira, hanyuma aha umwami Qajar $20,000 by'amadolari, amwemerera kuzajya amuha 16% by'inyungu izajya iva muri ayo mavuta y'abanya-Irani yose. Ayo masezerano ni amasezerano yari yasinywe utagizwemo uruhare n'umunya-Irani uwo ari we wese usibye uwo mwami wabo witwaga Muzaffar al-Din Shah Qajar. Muri iyo myaka yose kugeza mu 1951 amavuta ya Irani yagenzurwaga n'Abongereza gutyo kuri ayo masezerano y'umwami. Ariko noneho muri iyo myaka icyo kigo cyari gisigaye cyitwa Anglo-Iranian Oil Company cyubatse uruganda ruyungurura amavuta rwa Abadan, rukishyura imisoro kuri leta y'Ubwongereza aho kuba igihugu cya Irani. Ariko muri uwo mwaka wa 1951 Mohamed Mossadegh wari Minisitiri w'Intebe aravuga ati no, ibi birahagije. Asinya itegeko ryo gufatira amavuta ya Irani akayegurira abanyagihugu, akirukana Abongereza. Bihita bikorwa byihuse, ashyiraho noneho icyitwa National Oil Company. Maze cya kigo cyitwaga Anglo-Iranian Oil Company, cya kindi cy'Abongereza, cyari kimaze gutakaza imitungo yacyo, cyegera guverinoma y'Ubwongereza cyisaba kubafasha kuko ngo leta ya Irani yabambuye ibyabo. Abongereza nabo bahita bumvisha abanyamerika ko bagomba kubafasha, bagakura Minisitiri Mossadegh ku butegetsi. Bavuga ko yambuye Abongereza ibyabo, ariko banafite ubwoba ko yashobora gukorana n'Abasoviyete. Maze CIA y'Abanyamerika na MI6 y'Abongereza bahita bapanga kudeta baramuhirika, bamucira urubanza rwa Nyirarureshwa, bamukatira imyaka 2.
bagarura ya kompanyi y'Abongereza yitwaga Iranian Oil Company muri Irani, bahita banayihindurira izina bahita BP, British Petroleum. Mohamed Reza Pahlavi, uyu nguyu n'ubundi bari barakoranye nawe, abanyamerika banakoranye na se, nibo bakuye se ku butegetsi bamwohereza mu buhungiro muri Afurika y'Epfo, ari naho yaguye mu mwaka wa 1944. Abongereza n'abanyamerika bahita bagarura Mohamed Reza Pahlavi bamushyira ku butegetsi, bahita bafata n'umusirikare mukuru witwaga General Fazilullah Zahedi bamugira minisitiri w'intebe asimbura Mohamed Mossadegh. Aba bombi bageze ku butegetsi bayoboje Irani igitugu kidasanzwe bashyigikiwe n'uburengerazuba bw'isi, ariko abanya-Irani cyane cyane abari urubyiruko bahise babona ko igihugu cyabo cyinjiriwe, bityo bagomba guhitamo gufata riski zo kuzakomeza gupfa bahagaze amaboko azirikiye inyuma, cyangwa bagahitamo riski zo guhaguruka bakarwana ku buryo bwabo, maze basanga urugamba n'urwa bose, nka kumwe wa muhanzi yavuze ati ndarwana ku byanyu niba atari ibyanyu urugamba murumpebere. Bigera mu 1979 Irani birakennye, ari igihugu kirimo ingeso mbi z'abanyamerika n'abanyaburayi, igihugu kiryamye hejuru ya peteroli utakwiyumvisha uko ingana, ariko abaturage bagakena bagasonza igihugu cyose, ku buryo ibice binini by'igihugu byashoboraga kubamo amapfa, kubera ko ubutegetsi bw'abasha bwakoraga ibyo bampatse ibihugu babubwiye, hanyuma nabo bakabizeza kuzabarindira ubutegetsi. Ku itariki enye z'ukwezi kwa 11 mu 1979, itsinda ry'abanyeshuri b'abanya-Irani bari barakaye kuko wari umwami wa Irani Shah Mohammad Reza Pahlavi ngo yari yarwaye ajya kwivuriza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bashakaga kagaruka ngo bakamuryoza ibyaha yakoze, agacibwa urubanza agahanwa, batukajya kwivuza muri Amerika kandi twe tutagira ibitaro bizima iwacu, kandi wirirwa ugurisha amavuta yacu kuri cyamunara. Binjira muri ambasade y'abanyamerika i Teherani bashimuta abanyamerika 66. Ibi byaciye igikuba ku isi hose, maze Perezida Jimmy Carter yisanga ahanganye n'intagondwa z'abasore zidafite icyo zihomba na kimwe, ahubwo zabuze byose, kubera ko uburenganzira ku gihugu cyabo, imitungo y'igihugu cyabo byose byari mu ntoki z'abasha, kandi abasha bakoreraga uburengerazuba bw'isi. Ziravuga ziti n'ubundi mwatwishe duhagaze, dore nta kintu tugira, igihugu cyacu umutungo wacyo wose uri mu ntoki z'abasha, kandi abasha n'abakozi banyu. Hanyuma bitiza umurindi abanya-Irani bose, bihumira ku mirari ubwo umusaza witwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini wari usanzwe aba mu buhungiro, ariko akanenga bikomeye kwivanga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu miyoborere y'ibindi bihugu hirya no hino ku isi, cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati. Ashyigikira abo banyeshuri, abarata amashimwe, ava no mu bihugu by'ubuhungiro arataha, azi Teherani, avuga ko aje kwifatanya n'abanya-Irani bose kwivana ku ngoyi y'abasha n'abanyamerika. Gushimuta izo mfungwa z'abanyamerika kandi niho hatangiriye gucana umubano byeruye no kubana nk'injangwe n'imiba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Ni intambara imwe n'ubundi bakiri kurwana. Amerika yarasebye muri icyo gihe kurya icyasha yambaye mu myaka y'1979, ibi mubona bya Trump byo kuvuga ngo tuganire, ejo ati dusubire kurwana, ejo ati tubagarure ku meza y'ibiganiro twongere tuganire, bwacya kongera ati bimwe twavuze ejo ndabihinduye. Byose byatangiye mu 1979. Uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jimmy Carter yahise afatira Irani ibihano birimo guhagarika icuruzwa ry'amavuta yayo no gufatira imitungo ya Irani irimo amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabitse mu mabanki hirya no hino ku isi. Ibyo nta kintu byatanze mu koroshya ibiganiro byo kurekura izo mfungwa z'abanyamerika, maze hashize iminsi 212 zishimuswe. Kuwa 7 Mata mu 1980 Jimmy Carter noneho ahitamo gucana burundu umubano n'igihugu cya Irani, ahagarika inkunga z'ibiribwa zoherezwaga muri Irani, afunga ibigo by'abanya-Irani byakoreraga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, ahagarika n'ibicuruzwa byose byavaga muri Irani bijya ku isoko mpuzamahanga, kuko yari yizeye ko noneho ibi bizatuma abanya-Irani bemera bakaza ku meza y'ibiganiro byo kurekura imfungwa z'Abanyamerika 66 abanyeshuri b'abanya-Irani bari barashimuse. Ariko yaribeshyaga, abanya-Irani bagumanye za mfungwa kugeza Perezida Jimmy Carter atakarijwe icyizere n'abanyamerika bose, kuko abanya-Irani bamubwiraga ko nta kintu na kimwe yakora ngo barekure izo mfungwa, bakavuga ati niyo waza kuturasa, niyo warasa igihugu cyose, abanyamerika banyu tuzapfana. Dore nk'ubwo ku itariki 16 z'ukwezi kwa 4 mu 1980, Perezida Jimmy Carter wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye igisirikare cye uruhushya rwo kujya kubohoza izo mfungwa muri Irani, bakazicyura mu rugo bakazigarura ari nzima. Ni muri misiyo y'ibanga yiswe Operation Eagle Claw. Ariko abanyamerika baragiye bageze muri Irani baza gusanga ari ukwiyahura, kuko bakigera mu butayu bahasanze umuyaga mwinshi ugurukana ibibumbe by'umucanga, ibi bita sandstorms.
batari kubasha kwihanganira kubera ko nta hantu bari barigeze baba haba ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuyobozi wa misiyo yahise atanga raporo y'uko iyo operasiyo itashobokaga, maze perezida Jimmy Carter abategeka gusubira mu rugo. Ariko n'ubundi kubera ya miyaga yo mu butayu, indege imwe y'akajugujugu yagonganye n'indege itwara abasirikare, bibyara impanuka ikomeye ihitana abasirikare badasanzwe b'aba Navy SEAL 8 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jimmy Carter noneho asigara nta yandi mahitamo afite usibye kumanika amaboko akemera ko atsinzwe. Biza no gutuma noneho hatsindwa n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'1981. Hajyaho perezida Ronald Reagan. Reagan akimara kurahira, Iran yahise irekura imfungwa zose z'abanyamerika 52 yari isigaranye, kubera yuko muri icyo gihe cyose yari yaragiye irekura abana, ikarekura abagore, ikarekuramo n'abanyamerika birabura, kubera ko ngo yavugaga yuko ibizi ko barwanishwa intambara zitari izabo. Bari bemeranyije ko abanyamerika nabo bahita bayikuriraho ibihano byose yari yarafatiwe n'ubutegetsi bwa Jimmy Carter, ariko ntabwo byabaye. Ahubwo Ronald Reagan akigera ku butegetsi yarababeshye, ibihano bigumaho. Hagati ariko kuva mu 1980 abanyamerika bafashije Saddam Hussein. Yego wabyumvishe neza, Saddam Hussein wa Iraq, umwe abanyamerika banyonze. Baramufashije ateza intambara kuri Iran. Bashaka kuyica intege ngo niba ngombwa bagarura ingoma ya cyami y'aba bakozi babo bitwaga Basha. Ariko intambara irabananira, ahanini kubera ubunini n'imiterere y'igihugu cya Iran, n'imiterere y'abaturage ba Iran, ndetse no kumanamaza kw'abaturage kwa Iran. Bari baramaze kubona ko nta wundi mutabazi bafite. Mu gitondo cyo kuwa 23 z'ukwezi kwa 10 mu 1983 ku isaha y'isa 12:05 noneho byabaye bibi kurushaho. Imodoka yo mu bwoko bwa pick-up yari irimo igisasu giturikira mu nkambi ya gisirikare y'abanyamerika yari iri ku kibuga cy'indege cyo mu murwa mukuru wa Lebanon i Beirut, maze icyo gisasu gihitana abasirikare bagera kuri 241 b'abanyamerika. Bataraniyakira, iya kabiri nayo iraziturikira mu ngabo z'abafaransa ihitana bagera kuri 58. Amerika n'Ubufaransa bivuga ko bikeka ko ibyo bitero birimo akaboko k'abanya-Irani, nubwo byigambwe n'inyeshyamba za Hezbollah zafashwaga na leta ya Syria muri icyo gihe. Ibyo bitero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyira Iran ku rutonde rw'ibihugu bitera inkunga iterabwoba. Nubwo mu mpapuro ubutegetsi bwa perezida Ronald Reagan bwari bwarashyize ibihano kuri Iran, akaba ari nabyo buvuga ku mateleviziyo, ariko inyuma y'amarido ubwo butegetsi n'ubundi bwabaga buri guha Iran intwaro nyinshi n'amafaranga. Mu bigaragara imbere y'abantu no ku mateleviziyo, ubutegetsi bwa Amerika bwavugaga ibihano bwafatiye Iran, ariko bukongera bugaca inyuma bukayoherereza amafaranga menshi n'intwaro nk'ingurane y'imbohe z'abanyamerika Hezbollah yari yarafatiye muri Lebanon. Hezbollah igafata imfungwa ikaziha Iran, Iran igafata imfungwa ikaziha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikayiha intwaro n'amafaranga. Mu gihe cyo kurekura za mfungwa, abanyeshuri bari barafatiye muri Iran bakazirekura ariko ntibakurirweho ibihano. Ibi byatumye nabo basigara nta cyizere bagirira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze imbaho imwe yo muri Lebanon bakayigurana intwaro zitagira uko zingana. Hagati y'iyo myaka y'1981 kugeza mu 1986 nibwo habaye ikizwi nka Iran Contra Affair. Iran Contra Affair ni kimwe mu bintu bigaragaza ko politiki ari imikino y'ibinyoma gusa. Ibaze ko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwarengaga ku bihano bwo ubwabwo bwafatiye igihugu cya Iran cyo kutagura intwaro mu gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, ariko ubwo butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukaba ari bwo bugurisha misile n'izindi ntwaro kuri Iran kugira ngo ubone amafaranga yo gutera inkunga indi ntambara bwari bwarashoje mu gihugu cyitwa Nicaragua. Aha muri Nicaragua, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashaga imitwe yiswe Counter Revolutionary. Ubwo yavugaga kuri iyi skandali yitwa Iran Contra Affair, umusirikare w'umunyamerika witwaga Lieutenant Colonel Oliver North yavuze ko yagize uruhare muri ubwo bucuruzi bw'intwaro kuri Iran, kandi ko na perezida Ronald Reagan ubwo yabaga yabihaye umugisha, abizi ko amafaranga azava mu kugurisha izo ntwaro kuri Iran azifashishwa mu ntambara yo mu gihugu cya Nicaragua. Ni ukuvuga ko byaba ari ukugurana intwaro n'imfungwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byarabaye ku mfungwa z'abanyamerika zabaga zafatiwe muri Lebanon n'umutwe wa Hezbollah, yewe no kugurisha imbunda kuri Iran kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibone amafaranga yo gutera inkunga izindi ntambara ku isi, nabyo byabayeho cyane cyane muri Nicaragua. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 mu 1988 igisirikare cy'abanyamerika cyarashe indege ya gisivile ya Air Flight 655 yo muri Iran ubwo yari no mu kirere iva Tehran yerekeza i Dubai igeze muri Bandar Abbas, maze abagenzi bari bayirimo bose 290 bahasiga ubuzima. Icyo cyakaba yari igikorwa cy'iterabwoba, ariko abanyamerika babyise impanuka.
maze igisirikare cyabo kivuga ko kibeshye kuri iyo ndege yo mu bwoko bwa Airbus A300 bakayirasa bazi ko ari indege ya gisirikare. Kuva uwo munsi nibwo abanya-Iran batangiye gukoresha ya slogan ivuga ngo Magba Amrika. Muribuka ko twavuze haruguru ko hari intambara iri kuba muri za 80 hagati y'ibihugu bya Iraq na Iran, ikaza kumara imyaka 8 kubera ko yatangiye mu 1980 igeza mu 1988. Iyi ntambara nakubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashaga Iran zigishaka gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika ya Kisilamu yagiyeho kuva mu 1979, ariko iyi ntambara yaje kurangira ntawe utsinze, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigira umuhuza isaba ko Iran na Iraq byarekeraho kurwana, bijya mu nzira y'ibiganiro, baraganira, intambara irarangira. Nyuma biza kugaragara ko intambara ya Iraq na Iran icyo yari igamije ari uguca intege ibihugu byombi, kubera ko ubutegetsi bwa Perezida Bill Clinton bwahise bushyiraho icyo bwise dual containment, bwari bugamije kungukira mu mbaraga nkeya z'abanya-Iran n'imbaraga nkeya z'abanya-Iraq bahari basigaranye nyuma y'intambara y'agatsi bamazemo imyaka 8 igahitana abarenga miliyoni 1 ku mpande zombi. Iran niyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga guhinduramo ubutegetsi, ariko byari bimaze kunanirana. Wari umuyobozi wa Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini yarashaje aza no gupfa mu 1989, asimburwa na Ayatollah Ali Khamenei wishwe mu bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuwa 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Ajya ku butegetsi nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran kandi yarakira umugabo ufite imbaraga, wari waramaramaje ku gihugu cye avuye ku mirongo y'urugamba guhangana n'abanya-Iraq. Babisigaye bigoye ko abanyamerika bakomeza kugerageza guhindura ubutegetsi, maze abanyamerika bahitamo guca intege iki gihugu bakoresheje amavuta, kuko cyari kimaze kugaragaza ko kititeguye kuzongera kubamo ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi cyashyiriweho n'abanyamerika. Intambwe ya mbere Clinton yateye ni ukubuza ibigo by'abanyamerika gushora imari mu mavuta ya Iran. Urugero, mu mwaka wa 1995 kompanyi yitwa Conoco y'abanyamerika yasinye amasezerano na leta ya Iran yari ifite agaciro ka biliyoni 1 y'amadolari. Aya masezerano yagombaga guha iyi kompanyi y'abanyamerika yitwa Conoco ubugenzuzi kuri bimwe mu birombe byo muri Iran nayo ikabona amadolari yo kugira ibyo igura ku isoko mpuzamahanga. Ariko leta ya Clinton iritambika ivuga ko Conoco igiye guteza umutekano muke mu gihugu, bituma yivana muri aya masezerano. Nyuma y'umwaka umwe, ni ukuvuga mu 1996, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongera ibihano zari zarafatiye ibihugu bya Iran na Libya, noneho zirabidanangira. Iran yahise ibaho nta mubano na muke ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko noneho biza kuba bibi mu 2002 abanyamerika bamenye ko ibihano bafatiye Iran nta kintu byayitwaye, ahubwo ubutasi bw'abanyamerika butahura amakuru y'uko igisirikare cyo kurinda impinduramatwara muri Iran cyari kigeze ku mugambi wo gukora porogaramu y'ingufu za nucleaire. Uwo mwaka kandi wari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush yashinje Iran kuba inyuma y'ibitero byo kuwa 11 z'ukwa 9 mu 2001 ku nyubako ya World Trade Center. Ibitero bya mbere by'iterabwoba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kinyejana cya 21 byashinjwa barimo Iran, Iraq n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Nubwo uyu munsi kuri internet yasigaye hari amakuru menshi, harimo navuga ko ibi bitero bitagizwemo uruhare n'abanzi ba Amerika, ahubwo ari za tactique z'inshuti za Amerika zo kwisunikira mu ntambara zo mu bihugu by'abayisilamu mu burasirazuba bwo hagati. Bya bihano byari bisanzwe kuri Iran byarongerewe, noneho barayikanyaga, bashyira banki zo muri Iran mu bihano, bashyira abantu bo muri Iran ku giti cyabo mu bihano. Ibigo byose byakoreraga muri Iran, ikintu cyose cyashoboraga kugaragara ko cyagira icyo gifasha leta ya Iran bagishyiriyeho ibihano mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihita zisigara zizeye ko nta yandi mahitamo ubutegetsi bw'abayatollah buzabona. Muri iyo myaka kuva na mbere yayo kandi niko leta ya Israel yakoraga amakampanye menshi agamije kumvisha abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo muri rusange Iran ari igihugu giteje impungenge cyane cyane ku mutekano wa Israel. Bigakorwa mu izina rya Israel yari yowe na Ariel Sharon icyo gihe, ariko n'ubundi bwumvikanaga cyane no muri iyo myaka ni kizigenza Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel uyu munsi, ushinzwe ari uko akuririye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yeruye n'igihugu cya Iran. Ku ngoma ya Perezida Barack Obama, ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran noneho babikubye inshuro nyinshi. Inguni y'ubuzima bw'igihugu cya Iran yose ishyirwaho ibihano, kubera ko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwavuga ko porogaramu y'ingufu kirimbuzi za Iran yari igeze kure ku buryo babonaga habura gato Iran nayo ikaba nka Pakistani ikabaca muri humye igakora ibisasu kirimbuzi. Obama yahise ashyiraho ibihano bibuza umuntu uwo ari we wese ku isi kugura peteroli ya Iran, abishyira ku mabanki ya leta n'ayigenga no ku nganda zikora imodoka muri Iran, kubera ko inganda zo muri Iran zikora imodoka
nazo zari zikinjiza amafaranga menshi cyane cyane aturutse mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Utwo nitwo tugozi twari dusigaye tuziritse Iran. Ibihano bya Obama bigiyeho, ubuzima buhita busa n'ubuhagaze mu gihugu. Inzego z'ubuzima, izimari n'izindi z'ingenzi mu mibereho ya buri gihugu zari zisigaye zitabasha gukora. Ifaranga rya Iran rita agaciro ku kigero cya 45%. Ibiciro byikuba inshuro nyinshi ndetse ubushomeri mu gihugu burazamuka ku kigero cya 12%. Ubutegetsi bwa Ayatollah Ali Khamenei bwahisemo kudakomeza guhangana indi minsi, bwemera kuganira na Obama mu mwaka wa 2013. Iran yari isigaye itunganya uranium ku kigero cya 98%, iragabanya igera ku kigero cya 3.67%. Ni ukuvuga uranium itunganyije ariko itakoreshwa mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ari uranium yabasha gukoreshwa mu buryo bwa gisivile nko gutanga ingufu z'amashanyarazi, ubuhinzi, mu buvuzi n'ibindi. Yemeye kandi kugabanya imashini ziyungurura uranium zizwi nka centrifuges, maze 2/3 byazo zirabikwa. Kandi Iran yemera ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugenzura ingufu za nucleaire kuzajya gikora ubugenzuzi bw'amasaha 28 iminsi 7/7 mu nganda zo muri Iran zitunganya uranium. Maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi n'umuryango w'abibumbye bakuraho ibihano bari barafatiye Iran kubera porogaramu yayo y'ingufu za nucleaire. Iran kandi yongeye kwemererwa gukora ubucuruzi bw'amavuta ku isoko mpuzamahanga, banayisubiza ku muyoboro w'ikoranabuhanga wa SWIFT. Bayihaye kandi miliyari 10 z'amadolari ya Amerika zari zarafatiriwe mu mabanki yo hirya no hino ku isi. Ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2015 nibwo Perezida Barack Obama yatangaje iby'ayo masezerano. Mu byiswe Joint Comprehensive Plan of Action, Iran yasinye n'ibihugu 5 bikomeye ku isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya, Ubudage ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Bemeranya kuri ayo masezerano akubiye mu ngingo twavuze haruguru. Abantu b'impande zose ku isi batangiye kwizera ko amahoro yabagiye kuboneka mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko igihugu cya Iran cyari kimaze kwemera ko kitazakora intwaro kirimbuzi. Nubwo nta rwikiye ko ibyo bihugu bikomeye byari bigifite ko Iran yazakora intwaro kirimbuzi, ariko hari igihugu kimwe cyamaganiye kuri ayo masezerano, kivuga ko ahubwo ari inzira itaziguye yo kugeza Iran ku ntwaro kirimbuzi. Israel by'umwihariko Minisitiri wayo w'intebe Benjamin Netanyahu yumvikanye kenshi anenga ayo masezerano. Mu mpamvu Israel yatangaga harimo kuba ayo masezerano yaravugaga ko Iran yagombaga kumara hagati y'imyaka 10 na 15 idatunganya uranium ngo irenze ikigero cya 3.67%. Bityo ngo byahaga Iran ubushobozi bwo kuba yazongera kuyitunganya nyuma y'imyaka 15 bari basinye muri ayo masezerano. Israel kandi yavugaga ko nta kintu ayo masezerano yavugaga ku mitwe yaterwaga inkunga na Iran mu karere k'uburasirazuba bwo hagati nka Hezbollah muri Libani, Hamas muri Gaza, Abahutizi muri Yemen n'imitwe mu bindi bihugu nka Syria na Iraq. Ikindi Israel yanengaga muri aya masezerano yo muri 2015 ni ukuba Iran itarabujijwe gukomeza kongera ubushobozi bwayo bwa misile, kuko Israel yashakaga ko Iran isigara itemerewe gukora misile zabasha kurasa ku butaka bwa Israel. Yavugaga kandi ko ubugenzuzi bw'ikigo mpuzamahanga cyo kugenzura ingufu za nucleaire butari buhagije, kuko ngo Iran yari ifite inganda zindi zihishe zari mu maboko y'igisirikare gishinzwe kurinda impinduramatwara IRGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps. Ibi nabyo byatumye abayahudi haba muri Israel ndetse no muri Amerika bakora ibishoboka byose kugira ngo Trump n'ishyaka rye ry'abarepublike batsinda amatora. Biranaba. Maze ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2018, Perezida Donald Trump avuga ko yavanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano yajyanye na Iran, ndetse anasubiza ibihano byose Leta ya Barack Obama yari yarakuyeho igihugu cya Iran. Abaperezida bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi basanzwe bashyigikira Israel ndetse bakanarwana intambara zayo kuva umunsi ishingwa mu mwaka wa 1948. Ariko ngo mu myaka 40 ishize hari ibyo Netanyahu by'umwihariko yamye asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku baperezida batandukanye, ariko ntiyaza kubibona kugeza ejo bundi kuri Perezida Donald Trump. Niwe waciye akagozi ka mbere abandi baperezida bose birindaga guca bishora mu ntambara Netanyahu ku gihugu cya Iran. Hari n'amakuru avuga yuko Trump yemeye kugaba ibitero kuri Iran kubera ko Israel yavuze ko n'ubundi niyo batayifasha iri buze kurasa muri Iran, kandi ngo Iran ari gutangira kwihimura n'ubundi ku banyamerika. Ngo nibo byasunikiye Trump kwemera kujya mu ntambara ya Benjamin Netanyahu. Nyuma y'imyaka hafi 2 Trump akuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ya masezerano, Iran nayo yari yarabivuyemo byose. Isigaye ari gutunganya uranium ku kigero cyo hejuru ku buryo yakora intwaro kirimbuzi. Kandi amakuru y'ubutasi bw'abanyamerika n'ubwa Israel yagaragaza ko Iran izakora intwaro kirimbuzi. Yakabaye ngo yaranazikoze,
ahubwo ngo wari umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Ali Khamenei. Yabanje gutinda abwira abajenerali be ko gukora intwaro kirimbuzi bitari ngombwa muri icyo gihe, ariko hari umugabo umwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bafataga nk'urutirigongo rw'igisirikare cya Irani n'imitwe yose ifatanya na Irani mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, ku buryo ngo Netanyahu yifuzaga ko avanwa mu nzira mbere cyane yuko hagira intambara itangizwa kuri Irani cyangwa se imitwe y'abambari bayo. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020, umusirikare urushaga abandi bose imbaraga, ubumenyi, ubuhangange n'igitinyiro muri Irani yarishwe. General Qasem Soleimani yiciwe mu gitero cya misile za drone Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe kuri convoy ye ubwo yari mu butumwa bw'akazi mu gihugu cya Iraq. Kwicwa kwa Qasem Soleimani byakozwe ku mabwiriza ya Perezida Donald Trump. Ibyo kandi byabaye nyuma y'imyigaragambyo yari imaze igihe muri Iraq, abantu bamagana ingabo z'abanyamerika bari bamaze iminsi barasa hirya no hino muri Iraq, bavuga ko bari kurasa ku birindiro by'imitwe iterwa inkunga n'igihugu cya Iran. Urupfu rwa General Qasem Soleimani nirwo rwabaye itangiriro ry'intsinzi zose igihugu cya Israel cyagezeho mu ntambara n'imitwe yose yafashwaga na Quds Forces. Uyu Qasem Soleimani yari umuyobozi mukuru w'umutwe wa Quds Forces, akaba ari ishami rya gisirikare ryo muri IRGC cyangwa se Islamic Revolutionary Guard Corps, ariko rikaba ari nka Special Force rishinzwe kurinda ingoma n'abayobozi bakuru, bikaba ari naryo rishinzwe ubutasi muri iki gisirikare. Hanyuma uyu Qasem Soleimani niwe kandi wayoboraga imitwe yose yakoranaga na leta ya Iran mu burasirazuba bwo hagati, yaba Hezbollah muri Lebanon, yaba Hamas muri Gaza, Abahutizi muri Yemen ndetse n'indi mitwe yo mu bihugu bya Iraq na Syria. Nyuma y'urupfu rwa General Qasem Soleimani kandi nibwo bwa mbere mu myaka ya vuba igisirikare cya Iran cyarashe ku birindiro by'abanyamerika. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020 n'ubundi IRGC ya Iran yarashe misile 20 ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iraq. Naho ibiro bikuru by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika The Pentagon bitangaza ko General Qasem Soleimani ngo yari mu bikorwa by'iterabwoba byo gupanga kugirira nabi abadiplomate n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Iraq. Ariko abahanga mu by'intambara bemeza ko kwica General Qasem Soleimani ariryo ryabaye itangiriro ryo kwinjiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara zo gukuza ubuhangange bw'igihugu cya Israel mu burasirazuba bwo hagati, kuko ikigaragara nuko iyi ntambara iramutse irangiye Israel igeze ku ntego zayo zose, yabasigaye ari cyo gihugu cy'igihanganye mu burasirazuba bwo hagati, ndetse bisigaye ari ibintu bigaragara ko Israel ikora ibintu byose ishaka. Israel isigaye ikora ibintu ishaka ku buryo isigaye ishaka kwigaragaza nka kimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi mu buryo bwa gisirikare, ku buryo abantu bazajya bavuga ibihugu by'ibihangange ku isi batazajya bavuga Amerika, bavuga Ubushinwa, Uburusiya, bavuga ibihugu by'i Burayi, ntibashyiremo Israel, cyangwa se abantu bumve ko Israel izakomeza kugendera ku mababa y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel uyu munsi ni igihugu gihagaze mu ntambara nk'igihugu gishaka kugira igisirikare cyacyo gihagazeho ku buryo cyakora ibintu byinshi gishaka kitagendeye ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mwaka wa 2022 nyuma y'urupfu rwa General Qasem Soleimani habayemo ibintu byinshi ari nabyo byagejeje ku ntambara uyu munsi iri kuba hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mu gice cya kabiri tuzatangira ku ntambara y'iminsi 11 muri Gaza mu mwaka wa 2021 tugeze ku makimbirane akomeje kujya mbere hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran uyu munsi. Bigaragara rwose ko ari intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe kwikuramo kubera ko zateye Iran zitazi neza ubushobozi ifite, zitatekereje ku makarita yose igihugu cya Iran gishobora gukina muri uyu mukino. Bikaba bigaragara ko n'ubundi intambara ishobora kuzahagarara. Amerika isebye kurenza kumwe yasebye ubwo yashakaga kuburizamo revolution ya Kisilamu no kubohora imfungwa zayo 60 ku ngufu ku butegetsi bwa Jimmy Carter. Ntuzacikwe n'igice cya kabiri. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu buzima bwa buri munsi. Njye nitwa Matare. Imana ikomeze ibane nawe. Bye.